Živjo! Danes se bomo pogovarjali o šolskih potrebščinah. Šolska torba ali nahrbtnik, naramnica, žep, zadrga, peresnica ali puščica, kuli ali kemični svinčnik, nalivno pero ali pinkalo, svinčnik, tehnični svinčnik. Kuli je pisalo, nalivno pero je pisalo, svinčnik je pisalo. Bombica, minica, radirka, šilček, barvica, barvni kuli, voščenka, flomaster, marker, kreda, čopič, vodene barvice, tempera barvice, paleta, kolaž papir, plastelin, glina, škarje, lepilo, samolepilni trak ali lepilni trak ali selotejp, ravnilo, šestilo, geotrikotnik, kalkulator, žepno računalo, luknjač, spenjač, sponka, risalni žebljiček, sponka, sponka, papir, list papirja, blok, samolepilni listič, zvezek, beležka ali beležnica, rokovnik, brezčrtni zvezek, črtast zvezek, karirast zvezek, knjiga, učbenik, delovni zvezek, slovar, atlas, zemljevid, globus, mapa, plastična mapa, fascikel, tablica, prenosni računalnik, printer, telefon ali mobitel, polnilec, športna oprema, copati. Kaj je v šolski torbi? This exercise is designed to repeat the verb to be.
So take a look at the school bag, and if you see one object of the same type, you have to use singular. So you have to say в школьській торбі є. If you see two objects of the same type, you have to use dual, and you have to say в школьській торбі ста. And if you see three or more objects of the same type, you have to use plural, and you have to say в школьській торбі со. В школьській торбі є мобітель, таблиця, рachунальник. В школьській торбі ста ще стилі, два пара шкарі. В школьській торбі со барвіце, водяне барвіце, спонке, маркері, зв'язки, шкарє. The noun шкарє, which means scissors, is always in plural. So even though you have only one pair of scissors, you have to use the verb for plural. Or if you have two pairs of scissors, three pairs of scissors, and so on. Alternatively, you can say there is one pair of scissors, there are two pairs of scissors, there are three pairs of scissors, which in Slovenian is en par škarij, dva para škarij, trije pari škarij. In this case, if you have one pair, you have to use the verb to be in singular. If you have two pairs, you have to use the verb to be in dual. If you have three or more pairs, you have to use the verb to be in plural. So in our case, we have two pairs of scissors, and therefore we may say v šolski torbi sta dva para škarij. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.